Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru avugwa hano muri Afrika, dore ko ibintu bikomeje kurushaho kudogera, aho umutekano uri kuba muke cyane kugeza naho abantu baterana amabuye bagatemana bakarwana ku manywa ayihanga. Ikaze kuri uyu wa mbere, Minisitiri w'Intebe Saleh Kebezabo yabwiye abanyamakuru ko abantu bagera kuri 50 abishwe, abandi benshi bagakomereka mu myigaragambyo yo kwamagana leta. Urugomo rwadutse nyuma y'uko abigaragambya abafungaga imihanda bagatwika icyicaro cy'ishyaka rya Minisitiri w'Intebe, ubwo abantu babarirwa mu magana birohaga mu mihanda basaba ko hajyaho ubutegetsi bwihuse bwa demokarasi, nyuma y'uko Perezida Mahamat Idrissa Deby yigaruriye ubutegetsi umwaka ushize. Nyuma y'urupfu rwa ku wa gatanu ushize, hashyizweho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu kugira ngo iyobore Chad mu myaka 2 iri imbere kugeza habaye amatora, ariko abanenga barasaba ko demokarasi yagaruka vuba. Iyi nkuru dukesha Reuters ivuga ko kuri uyu wa kane abapolisi bakoresheje ibyuka biryana mu maso n'amasasu y'ipamba kugira ngo batatanye abigaragambya mu mujyi ndetse no mu mihanda. Guverinoma yavuze ko abashinzwe umutekano bakoze gusa mu rwego rwo kwirwanaho. Ati ibyabaye uyu munsi ni imyivumbagatanyo yitwaje intwaro y'abaturage iyo gufata ubutegetsi ku ngufu, kandi abagize uruhare muri urwo rugomo bazahanwa n'ubutegetsi. Abigaragambyaga bari bafite imbunda kandi bafatwa nk'inyeshyamba. Mu cyumweru gishize nibwo Kebezabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Deby yagizwe Minisitiri w'Intebe.